government ilenhlelo eziningi ezokuthi lincediswe. Kodwa kwensikhathi ama-program akhona asuka andile. Ende kukithi njengabantwana besigaba, abantwana abakhona pheZimbabwe, kukhona njalo abasemazweni ukuthi sibambane. Sithi sesibuyela esigabeni lapho sazalwa khona sincedise abadala bethu. So ngiyathaba ukuthi from izolo lincedisiwe 100 and something abantu abelaphiwe. Abanye baphiwe amaglasi ukuthi babone, abanye baphiwe imithi yama-allergy, abanye njalo ba-operative. So yinto enhle kakhulu omuthi sibonge singaqedi njengabantu abalobuntu. Sikhulekele odokotela bethu ukuthi inkosi ibabusise, ibanike umsebenzi lamandla ukuthi baqhubeke besenza khonokho abakwenzayo. Ngithi kulabo abazabonakala namhla ngodokotela, sizazama ngamandla ethu onke ukuthi umuntu ancediswe. Odokotela abaningi kusasa babe semsebenzini, kodwa bazasebenza up to late today ukuthi lincedise. So lani li-cooperate labo, ngi-witness operation izolo. Udokotela nxa esithi khangela eceleni, khangela phezulu, kufanele uphangise ngoba ngenza khonokho ukuthi ancedise futhi abanye abalandela ngemva kwakho. Kodwa wena ungahlaba umkhosi weqe senze 10 minutes sizama ukuthi sikuncedise wena, usu-affecta abanye abantu laba abafuna ukuncediswa. Labo abaphiwe i-second chance yokuthi babone, hambani libone kuhle ngamehlweni, lwasebenzise ukwenza izinto ezinhle. Ukuthi imali kuphela eqhakathekileyo. Kodwa into okwanisa ukuthi uncedise umakhelwane wakho, uncedise isigaba sakho, uncedise ilizwe lakho, ungakhangele ukuthi uzathola imali. Yiyo into eqhakathekileyo and yiyo into ekwenza ube ngumuntu. Thina gogodlwayo sifundiswe ubuntu. Ubuntu kuyikuthi uyazikhangela wena, ukhangele oseceleni kwakho. Uthi wena nxa uthola oseceleni kwakho eswela, uzwe kukuthuma ukuthi kanti ukuthola kwami kunceda nxa ngakwanisa ukuncedisa umakhelwane wami. So lami njengomntwana walapha ngithe ngisebenzise isikhundla esi engikiso. Ngincenge abaqeqetshileyo ekukuncediseni kulokho elifuna ukuncediswa ngabo. Lami ngibuye sibambane ndawonye sincedisane. Kodwa ukuncedisa lokhu ngabe bengiyela abantu bona abodokotela bekungasoze kuphumelele. Ngoba mina ngaze ngibuye ndihlekelele angisoze ngikwanisa ukwelapha. Kodwa abantu abaqhakatheleyo yibona abasukumele phezulu. Endaso abantu abavela khona phakithi. Abantu abavela eHarare, eMtoko, eMarondela ababuyile ukuthi balincedise.